Assalamu alaikum arkadaşlar, tuğanlar. Kandaysızlar, amansızlar var, tınсыздар var. Короче, туғандар, мен hazır bir машина автосалонға келіп қалдым. Япониядан келген жаңы машина. Пробегтер менен Японияда жүргөн. Россияда 5 пробегте, Сахалинде. Ошонун бир сыйра тартып коеюн дедим. Баалар менен кандай баада, кымбат арзанбы, силер менен чогуу көрөбүз анда эмесе. Туғандар, кезектеги автоунаа биринчи Honda Fit eкен, гибрид. Мына гибрид. Бул канча 3-чү поколение же 4-чү поколение, канчанчы поколение билбейт экенмин. 5 ключевой доступ бар экен. Короче, ичи көрүнөт, көрүнбөйт. Жөле тряпочный салон экен. Мультируль, шультируль, короче, баары бар экен. Акчасы. Объемы 1,5 бензин, автомат 4 выды дейт. 1 миллион 210 миң дейт. Фиттин состояниясы жаңы, Япониядан келген. Экинчи машина. Toyota Corolla Fielder, ак түстө. Сразу акчасына 2017, объем 1,5, 5 пробег дейт. 5 пробеги кандай окот? 5 пробеги Россияда, 5 пробег, ато пробеги менен Японияда жүргөн. Акчасы 1 миллион 250 миң. 1 миллион 250 миңге жылы 2017 стоитпу, не стоитпу? Правый руль. Короче, ичи тряпочный салон. Магнитола, сагнитола бар экен. Мультируль эмес экен, бирок мындай. Corolla Fielder универсал. 4 выды экен, бул гибрид эмес экен, бирок булардын гибридтери дагы бар. Кийинкиси Toyota Allion. 5 ключевой доступ экен сразу эле. Жылы 2018 дейт. Объем 1,8, миллион 65 миң. 1,8 объемдо. Аппак түстүк. Салондору жөле тряпочный экен. 5 ключевой доступ, старт-стоп. Короче, наброк Allion сон машина болот. Баллон булар канча болот экен? 195, 65, 15 размер экен. Буга юбкаларды коюп, 16 дискадан коюп, казан дискадан коюп коюш керек да. Нормальный болуп калат. Дальше кийинкиси Honda Shuttle. Honda Shuttle 2018, объем 1,5, 5 пробег, короче, 1 миллион 300 миң. 1 миллион 300. Булдан 5 ключевой доступ. Короче, гибрид экенби? Эко режим бар экен. Бул деле, короче, простой салон экен, кожный эмес экен деген. Тряпочный тоже. Универсальный, короче. Гибрид экен тоже. Шундай тугандар мына. Короче, бул деле ошонун эле, короче, шаттл башкача бет. 1 миллион 225 миң дейт бул. Гибрид. Бул гибрид передний. Иштери көрүнөбү экен, көрүнбөй экен, жакшы.
Короче, тряпочный салон, мультируль, туду-суду, ояк-буяк дегендер. Бесключевой доступ, булдан старт-стоп, эко режим бар экен. Так, дальше. Subaru не екен? Subaru Leopard da ne öyle 2015. Короче 1.460.000. Объемы 1.6 екен. 2015 жылғы. Мына өкө 1 деген. Buranın görünüş son екен. Дискалар 5 тәлік. Короче. Улуку деле салону тряпочный салон екен. Универсал тоже. Так. На. Так. Bu ошол эле карашы бунун эле. Так, мына мини машина тартып коеюнбу? Honda дейт. Не деген екен Honda? Honda NH6N deyip не öyle kettik. Короче, ошондой экен. 2018 объем 0,7 окшойт. 70.000 километр жүргөн экен. Бензин, автомат. Так, объему бир şey болот экен. Ё-моё, 620.000 дейт. Мына кичине кодойгон болгон. Короче, салону гана. Салону тряпочный салон. Вот такой нормальный екен. Типа стептерге окшоп кетет экен ичи. Бирок кичинекей. Так, башка кандай? Только Subaru екен. Subaru. Бул не екен? Ушуну тартып коеюнбу? Subaru dedi XF 2016 объем 1.5 екен. 1.650.000. 1.650.000. Все этим да необычный, молочный десең молочный да эмес. Бир башкача түстө кой. Так, салондору деле, бунуку деле ошондой экен. Тряпочный. Так, кийинки Nissan X-Trail 2017. Так, объемы 2 екен. Сена 2.060.000. 2017 X-Trail. Nissan X-Trail. Вообще нормальный машина окшойт, а? Nissan X-Trail мингендер барбы? Жашкого кандай болот? Салондору мындай кожаный экен. Кожасыдан бир башкача кожадан го. Необычный такой, да? Короче, кара свет. Бесключевой доступ екен. Бесключевой доступ. Так, старт-стоп. Короче, ошондой дальше. Булдан X-Trail. Бар эле X-Trail. Так, не машиналар бар? Мына биз азыр мына минип келдик да. Порттон, Япониядан жаңы келди. Объему 2.8 дизель болот экен. Вообще жинди кетет экен. Аркасы, короче, неме пусто, эчтеңке жок экен. Передний эле. Булдан ошондой. Бунун жылы канча? 2018-19 ошондой экен. Акчасы бирок буларкы 2.800.000, 3 миллион ошондой турат экен. Основной бул жакта Subaru'лар жаман көп экен. Subaru. Хайс.
Ал жакта. Так, Lexus сатылбай билбейм. Азыр көрөчү, может сатылабы. Lexus бар экен, Novak бар экен. Novak bunu. Же Voxy. Бул сатылбай экен. Не өлегеде Toyota. Короче, билбейм, мына Toyota Egors дейди. Эмнеде чачат 2016-жылкы объему 2 экен. 2 миллион 50 миң. Семейный машина, короче. Салону тряпочный. Тутун. Короче, 4 эшиктин ар жагында да, бул жагында да ачылат. Мына Toyota Novak. Бул болсо 2017 2 миллион 50 миң тоже. Так, пробеги канча экен? Пробеги 2 объем болот экен, пробеги жазылбаптыр. 4 выд экен. 4 эшик булда. Бunda 5 ключевой доступ экен. Тряпочный эле салон экен. Так, ушундай. Булда Novak 2017, короче, 2 объем. Тоже 2 миллион 50 миң. Экөө бирдей эле экен баары. Мына фарлар умный фар деп кой, не деп коет. Ушундай экен. Bunun nemesi yok senası. Mına Toyota ne degen RX degen bir R1 balakat degen koy, жаңы чыгат koy. Ошондой. Мына Lexus бар экен, RX ушундайдан алыш керек да. Так, RX 350 экен. Объем 3.5, короче, 4 выды. Пробег 97 миң, 2016 жылкы. Сенасы 3 миллион 800 миң. 3 миллион 800 миң рубльге. Кожный салон, туду-суду, салон, мультируль, короче. Салону жинди экен бирокчу. Шундай тугандар. Так, міне дагы биякта бир Harrier бар экен, Harrier. Ак Harrier, Toyota Harrier. Шуну тартып койна. Шуну тартып коюп кетип мана. Bunun eştenkesi çok eкен. Bağları dağın, senaları dağın, oyak-buyактары dağın. Mına kızılдар tart koyun ba. Toyota NR de, GNR de 2021 жылкы объем 1.3 гибрид 2 миллион 180 миң автомат дейт. Бул жиндик экен, мындай спортивный. Салондору необычный, кожный. Ортолору баягы тряпочный кожа экен. 5 ключевой доступ, старт-стоп, короче. Арттан көшө жинди, спортивный. Газды бас экен да баягы. На RAV4 турат. RAV4, RAV4 кызыл цвет, на неге мындай цветти ким алат, а? Так. RAV4 жылы 2019 чыгарылган жылы. Пробег 56 миң, бензин. Так, 4 выды. Объем 2 экен.
Sena 2.990.000. Bunun karaları, liba ак süeti вообще жинди мындай жарашат да. Мыналарын эми ким алат? Эми жактыргандар болсо керек. Бул да жылы 2019 64.000 пробег чытырууде. Бул болсо 2.790.000 экен. Так, салондору кожа салон. 5 ключевой доступ, старт-спот, туду-суду, короче, ушундай экен. Бул да кожа салон, ошондой эле бирдей. Короче, мыякта бир краун турат, краун. На. Машинанын жиндиси. 2018 бензин. 2 вд экен, 2.800.000, объем 2.5. Salondorу кожа салон. Мониторлор бар экен, чоң килтеген. Короче. Ушундай айдап алып жүрүш керек да. Люк бар экен буда. Мордаларына караган. Такой жинди. Туду. Артын көрсөтүп койн, артына бул просто така коюп тур да бияка. Мынакей. Ошондой кыскача видео болду. Биякта мына виштиден тартып койдум. Мейли. Акыркысы бар мына ушу. Аппак виш экен, Toyota Wish. Так, чыгарылган жылы 2017, пробег 85.000, 4 вд экен, 1.400.000. 1.8 объем. Нормально. Состояние жакшы экен. Бирок бу айдалган экен да Сахалиндечи. Краундан айдалган номерлер менен турат. Мындай салону болсо, короче, тряпочный салон. Ошондой достор, тынч болуңуздар, аман болуңуздар.